Tinarigan tibiyag at nagringat kadeng ko umadayo iti lugar nagkayanakan amo nga natupo nga ngarud pagan anusa taparamet lang kaday tuy basak bayan iti pamilya inaw na waldaw pag naglading ito'y ritna diya kung maepan iliw mapaspasan sanikwa pati dingwen naisalda tatunun makaabruda saka ektu betla ilan naglabas ititawen nalpasen di kontrata puro resibut na urlungku di kwarta awan natidda